Nkoko TV West twirene kuretera ubukoryo busyane bikufaha mwani erizoba twakuretera nkoko oshemerire kucoka mbibona munongo mbwire bwenjora hamwe n'obukoryo busya akuba kunarize kureba ngo omwana ogutwe twina gwona bukarwara ejo wiri tugwayemo ugwaherize koma nagezaho kuboroza abanyamwaro omwana omusya ogutari koma wagubyara ogwakozerwe UCDA so naze nagwashaba bampereze ensugo nije nkore mother garden tandike multiplying so hati ningezaho multiplying no kuguza abahingi kugira ngo babyara omwani ogutari koma kandi gwera munonga. Nicholas Mwebazo wa Coffee Weru Disease Resistant Nursery Bed okorwa mu cyaro cya Kimondo muri Kitagata Town Council District ya Shema nagira ngo aba Uganda Coffee Development Authority n'ingashi UCDA bahereze kureta ensubwe z'urukwero myezi mukaga yonka wageradiranisa no gwira bitu warachimanyire ngo waraji no gombazo gurukusinga yo kwitabura kakoko warajeje yitu yaburijo yakasese waheza kugitekamu oteka mu kacupaka akarwenzoro kashaziroti okakoma omwani gwawe obukoko we bwija bwanucurwa waragiye kubotira mu kacupaka nofumwiraho n'empituruzo businda bushango mu kacupa. Twenzere Nicholas atuhereze kibare kiri akore sense gonsi zo mwanezi wageranisa nezire zitwiraho tushanyire ngo buri ikemwe ni kwa miliyoni 13 wabokozere rose ekibiri kadje ngo wabyara ekibiri no wasa kubyara mu ebiturwenda akabure eka no tuteka mu ebiti banana 5 so wogubwire je ukagurebereraje nikibarirwa ngo buri mwaka none ushoroma umwana ukuhereza miliyoni 2 okwenda kweharembe boze bicipuri Nicholas nabwa nyuma yo kushomesebwa kasharamu yatandikaho na sare bed kandi atuhira amagezi ugukweza kura sharo butajo tubushara shara kataka tugenda tukabyara tukateka umukavera ukuraje gwagire mizi ukagira peyishatu z'amababi tuguguza abahingi bagenda bagubyara umwana ogungura kakwera emyezi mukaga norekera byo cyo kubanza ebigombe bya Beteri n'Enkarubanga Cooperative Society Limited ere kushanga mu district ya Mitoma habinji barukuhebwe byo kukozesa kandi bakashobora hamwe kongera katare iki Nicholas ashabire government okutamwa amani abahingi bitu nutubahereza tubasiyaho buhereza bwe bukozesebwa nangashe agricultural inputs obusimeno bakwetaga efuka entundu bareze bakwenda kwandika hemyani nebindi byona ebikwatirina fertilizer birisa nebi byone barukwegeza kandi tugaruka tubashomeza no kubarabikozese omurango gunjinire no kusupportinga abantu bari willing kubyara omwani kandi bine emyanya kunkati bine sente zo kugura bro seedling ntujuguza shiringi 15 omuntu wa burijo nikimuremerera kuja kugura seedling zeze kuzibyara ubwa hati tugizere ngo abantu bitu ubagumana bahinga omwani bataruko basa gunywa bakateka ngo umwana bagukora mu ebindi bintu reka tubakorere ekibarukweta roasted ground coffee nangasho umwana ugukarangire kandi tukagaruka tukagusa so umwana hato bwiro butugwine umwana guryo mu katare kandi umwana umurungi abinje nibageta kawa ejo kawa nibageta rubanga coffee okorugera hari Nicholas kandi otwerekere certificate korwa mu kitongore cy'urukuru umwana umwihangariyo ni cya UCDA umwana ogugwine bekamunana kandi noragirwa okubitabura waba no byarana munonga wabitunga kurga hari yabo bakugu abarukubyetegerezaje gasha kwa Mike atwacire.